Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu ebekade sisenzile kwivideo ephambili. Ngifuna manje la nje bangibhala umini nomax abamele uminimum nomaximum. Ngifuna ukuthi sithole lawo ma-value noma leso sisindo sika minimum nesika maximum. Uma ukuthi u-f wethu ungu x equal to a, nanokuthi u-a wethu mhlawumbe singathi iwona ama-point lawo emele siqaphele ngawo engitheni eqaleni ama-critical point. Ngibhale ngokunqamulela lapha ngathi crit point, isho ukuthi ama-point ethu ekumele siwabhekisise kahle uma senza ibalo zethu. Singageji nje ukwaqaphela. Sizokhumbula kahle ukuthi kulesi sinye isibalo noma kwisibalo ebesenzile ngaphambilini besime kanjani. Ngishintsha umbala wami, ipoint lethu lele besithe kade li global maximum ebekuyile likhulu kakhulu lelingaphandle bese libize la ezansi ngo x0. Sabhala ngenhla ukuthi global maximum kodwa ngesenani singasangabhala akusena inkinga naloko. Uma siqhubezela ngesibalo sethu sabona ukuthi okwenza ukuthi kube yi-global maximum nanokuthi isibalo sethu uma ukuthi sisibize ngokuthi la sisikhulu kakhulu khona singabo positive. Siyabona ukuthi ngaso sonke isikhathi umdwebo uma uhamba uya ngokunyuka uba ama-positive uya ngokunyuka. Singabhala la sithi u-f prime x wethu ungubani ungu-greater than 0. Ozochaza kabanzi ukuthi isibalo sethu simephi. Base uthe ufika lana sesifika kwipoint lethu wehla umdwebo wethu sesingabiza ngakhona u-f prime x wethu ukuthi u-less than 0. Sesingehlisa kanjalo sikwenze kuzwakale. Sibhale ngapha eceleni ama-point ethu ekuzomele siwaqaphele, asiqale ngawa maximum. Ngishintsha umbala wami, maximum ngithi u-f prime x wami uyashintsha. Ushintsha impawu usukela ku-positive uya laphi ku-negative. Uphawu lami uyalibona ukuthi iqale lathi greater laphinde lathi less than, ukusho ukuthi u-positive yaphi kuya ku-negative. Uyabona lapha yase singashintsha sishiye sithi x ukuthi equal to a. Asibone la ngezansi bekade sithe ila kade kuyi-local maximum khona. Ngoba uyabona ukuthi besisebenzela ngaphakathi umugqa wethu basudwebela ubunyuka uye phezulu uthi ufika wehlele uye ngezansi. Singabhala ngezansi nakhona sithini sisebenzile ngama maximum kodwa ke nalo leli point li maximum. Ngapha besikade sithe sinani sine minimum besibize ngobani. Nangapha besine minimum besibize ngo1, ngapha u-x2 sathi u-x3, ngapha sibe nama minimum amabili. Uyababona sihlele ngapha kumugqa wethu sishone ezansi ilapho khona ku-x3 khona sikubize ngokuthi u-x3. Uma siqhubezela uba i-minimum enjani ya global kodwa ngapha bekuyi minimum ya local ngoba besisebenzele yabo umugqa wethu uyawela ngaphakathi ngakho siubiza nge-local, bawuya phezulu siubiza nge-global. Sibe no fx usithi u-less than 0 ngapha, u-f prime wethu siubiza ngokuthi u-less than 0 ngoba uyabona ukuthi siyawa, uyabona ukuthi isindo somdumo wethu siya ngezansi. Ngapha sesingathi u-f prime o greater than 0 ngoba phela uyabona ukuthi umugqa wethu uphinde waqhwamba waphinde wanyukela waya ngaphezulu. Uma sesibhala ke ama-point ekumele siwaqaphele ke athi u-f wethu nakhona uyashintsha impawu zakhona. Ukushintsha kwimpawu zakhona usuka kuphi? Usuka
ku-negative ushonaphi? Ushona le kuma-positive. Kungani sithi usuka kuma-negative uya kuma-positive? Sithi usuka kuma-negative uya kuma-positive ngoba uqale laphaya ushona phezulu, sathi uqale lapha ushona phezulu manje usushona ngezansi, ingakho sithi usuka kuma-negative uya phezulu. Ngapha kule global negative kule global encane yethu singaphinde sibheke nakhona sicacise ukuthi